Manipur ki Chingda wild Oina Houriba Shumchit Pambi Keji da Lupa Humbudra Marifuda Areibamakhei Leijage Haibagi demand taurakle Devadatta Sharma Manipur ki Chingi lamda wild Oina marang kaina Houriba Shumchit Pambi ase Keji da Lupa Humbudra Marifuda Hek Areibamakhei mapalamdagi Leijage Haibagi demand taurakle Chingi lamda uhai wahai maru marang mana masing lokpa loiraba matungda wild Oina Houriba Shumchit Pambi sing yauna Paktak nana lamay thadokuna mangan bagi hainabi thadoklase Shumchit Pambi dagi chauraba income phangnaba honarasi haina Manipur Leijage Horticulture and Soil Conservation ki additional director Houriba Manipur Organic Mission Agency Momage Project Officer ke Devadatta Sharma na phongdorokle Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region MOBC DNERG makada Manipur Organic Mission Agency Momana Manipur gi Ching amasung tamgi mafam kayada haukiba chahi 2016 dagi paikhalakpa thabak thauramgi manungchan na third phase ki oina punna yaingang thaba organic farmer lising kun gamanga laibagi manungda Tamenglong district ke falongda kakingai farmer producer company gi yaingang thaba farmer samana saba achauba cluster amana thaba organic yaingang sing ngarang dagi tanaduna lokpa hokre MOBC DNERG momagi makada D Garden Kier na sinduna ngarang dagi haukiba harvesting of organic turmeric yaingang lokpa gi thabagadu Manipur Leijage Horticulture and Soil Conservation ge additional director Houriba momagi project director ke Devadatta Sharma na lutsingba timamana hagtheng na satuna yangsan ke Kakingai Farmer Producer Company falong Tamenglong na thaba organic yaingang singadu laiduna mapalamda thadokodoriba Seven Sister Agro and Plantation Private Limited ke mihut kangbu galoina na yaingang lokliba dubo yangsiladuna momagi project director ke Devadatta Sharma na hai Manipur ki Chief Minister na lamdamasida lairiba organic farmer singbo Yokhatuna sahi khudingi pangbaya ba mateng pangduna organic ki pothok hena puthokna bohona re haujik Tamenglong ge falong da lokpa Houriba yaingang sing ase hairiba cluster asida mamang sahida Manipur Leijage Horticulture and Soil Conservation gi momana planting material piraga thakiba yaingang ne haujik yaingang lokliba sidage fangliba yaingang ge mawong asi uraga falong Tamenglong gi mafam asidage yamdrabada handak sahi gi oina yaingang tan kungi mathakta soidana thokani haibagi thajaba lei mamang sahida Manipur da leiriba yaingang thariba farmer singna puthokpa yaingang ase ningthina kanghallaga mapalam gi leibak singda akangba yaingang metric ton 30 rom export tawduna yonba ngamkhe Devadatta Sharma na makhata na hai Seven Sister Agro and Plantation Private Limited na lamda masida mangduna taduna leiraba farmer singna yonba ngamdraba pothokaya khomjinduna Mapanlam national amasung international market ta thadokuna yonbagi thabak chathare Chingi lamda farmers producer company singna thariba yaingang sing ase tanba loikraba matungda Chingi mafam asida yamna paksan na wild oiba mawongda Houriba Shumchit Pambi broomstick amasung wagi machay asiga hek leiriba Areibamakhei leigi haina Seven Sisters Agro and Plantation Private Limited ki maiki dagi phongdorokle Shumchit Pambi asi Bharat ki oina Northeast Region ge state nipan khakta phangne chahi khudingi Northeastern Region da ge Lupa crore lising ani ga chanipan gi Shumchit asi mapalam da yolle Chingi lamda wild oina Houriba Shumchit Pambi sing ase yoktuna thamna bohona se chahi khudingi Chingi lamda lamai thadoktuna yamlaba miyam da kana ba pigadoriba Shumchit Pambi kaya mangan takan ba se toklase Shumchit asi mathanda pangau da hojaba pambi ne amuga na tharudrabasu haukiba mafam adudage chahi khudingi adumak Shumchit lokpa yai Shumchit asi mapal kendringai matamge quality phaba pambidana kg da lupa humudra marifuda laigane Chingi marang kaina leiba hangba lopari amagi area da Shumchit thaduna chahi amada lokpada lupa lakh ahum ge changda adumak irai laina phangane aduga Chingi lamda marang kaina phangliba wa ase makhoina pamba size amada kaklaga ayitpa oina yonba yai size masa amada ayitpa wasing adu kg da lupa 10 da hek ngamliba makhai leigi haibagi demand leibana wa marang kaina phangba Chingi lamda leiriba miyamna mana masing mahi marong lokpa loiraba matungda wa ituna yolaga
इनकम कया तानबा यारगनी हाइना देवदत्त शर्मा न फोंदोखे ख्वाइरंबल कैथेलदा अंडरग्राउंड पार्किंग साबा हौरे इमोइनु इमा कैथेलगी मखादा सागलिबा पार्किंग असिदा अमुक्तदा गाड़ी 490 मुक थाबा यागने मणिपुरना एवी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर निंगथीना पाइखटपगी अवार्ड अमसु फंगले आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर AVHWC निंगथीना हांगदुना ऑपरेशन चथबा ngambagidamक मणिपुरदा अनीसुबा हेल्थ अवार्ड पिरखरे अवार्ड अदु उत्तर प्रदेश के वाराणसी दा पांगथोकलिबा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 गे निनी चनबा नुमित्ता अवार्ड अदु यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ना मणिपुर की हेल्थ मिनिस्टर सापम रंजन दा सिनरखिबने फुंग्यार केंद्र गे लाइरम खुलेंद गो टू विलेज द सीएम ना हाइरंबसिंग डिपार्टमेंट थबक तो अंथोक्तबदगे खुंजा सिंह पेनद्रे लमदम असिगी चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंह चिंग तमनी की खेनब थमदनबा जब मानब थाकत साखुलहनगनी हाइरगसु नोंपोक सेकमाइदगे सुबनगी किलोमीटर 30 खक्तमक चलगा लैबा फुंग्यार केंद्र की मनुंग चनबा लाइरम खुलेंद लैंगा के चाखुट थौरांगे ममी अमत तारमद्रे स्टेट असिदा इंग 2017 दा बीजेपी की लैंगाक सेमख्रब मतुंग लैंगाक असिना इहान हाना हौदोखिबा गो टू हिल्स अमदी गो टू विलेज की मनुंग चन्ना सही असिमकी मार्च थादा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना लुसिंगदुना अहानबो ओइना पांगथोखिबा गो टू विलेज दा फुंग्यार केंद्र गे लाइरम खुलेलदा लाखे नुमित असिदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन विलेज असिदा लैरिबा सोथरिबा हिरम सिंह चाउखनबा हाइदुना तोंगान तोंगानबा स्कीम अमदी प्रोजेक्ट सिंह हौदोकलमलबसु मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंह थबक तो अंथोकपिदबना मरम ओइरगा विलेज असि यामना सोथबा अमदे आइसोलेट ओइना लैबा विलेज अमा ओइरे हिरम असिगी मतंगदा विलेज असिगी सीनियर सिटीजन अमा ओइरिबा पियोरै सिंह थुना फोंदोरखिबदा खुल असिदा चीफ मिनिस्टर न लुसिंगबा टीमना अहानबो ओइना गो टू विलेज की थौरम पांगथोखिबदुदा खुलसी खरद ओइरबसु साफरगनी हाइना खनखे नुमित अदुदा चीफ मिनिस्टर न खुलसी चाउखनबगीदमक तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्ट अमदे स्कीम कया थबक ओइना पाइखनबा लाउथोकलमखिबने अदुबु बीजेपी सरकार गे अनीसुबा ताम लाक्लबा फाउबा खुलसीदा डेवलपमेंट गे थबकती मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना पाइखटपा उदे खुलसीदा चही कयागी ममांगदगी अयाबा पीदुना साबा हौख्रबा SSA स्कूल की कंस्ट्रक्शन हौजिक फाउबा मपुंग फाबा स्कूल अमा ओइना उबा फंगद्रे मसिदसु नतना खुलसीदा लेरिबा अपर प्राइमरी स्कूल असिसु मतमगा सुनदबा स्कूल अमा ओइबगे मतिक चाबा पोलम सिंग लैतबा अमदे ओजा फाउबा लैनबा क्वार्टर लैतबना ओजा सिंगदसु अवाबा कया मायोकनहल्ले रेकॉर्ड की ओइनदी स्कूल असिदा प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर अमा लै अदुबु हौखिबा चही कया कयागी ममांगदगे पांगना सानबा सारंबा सेंटर असिदा ngasi फाउबदा डॉक्टर अमदी नर्स लाक्तबा मरमना खुल असिगी मियोय अमा हेक नाबा मतमदा गुली अमा फाउबा चाबा फंगदना लैरे गुली अमा चारगा फगदबा माइनर ओइबा अनाबा फाउबा हेल्थ सेंटर असिदा डॉक्टर अमदी नर्स लैतबना अतोपा अराप मफमदा पुनबा होनबदा लंबीदा खुदोंथीबा नंगदुना लैखिदबा कयासु लैख्रे मितै मैतैना ST लिस्ट चलबा खक्तदा चिंगतमगी खेनबा लैरोय खुराइजम लोकेन मैतै मितैना शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चलबा खक्तदा लमदम असे चिंगतमगी खेनबा लैतबा मानबा चाखोटबा खुनाय अमा सोइदना ओइबा ngamgani हाइना वांगोय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गे MLA खुराइजम लोकेन फोंदोखरे तेली सिंगना लाई थमगे हाइरबदे निंगथौना पीखिबा अहांगबा मफम अदुदा थंबियो खुराई अहोंगपुंग वाथोकी मतांगदा लैहौमी सलाई अहोंगपुंग थौगल्लो माइसौ निंगसिंग लुप अमदे लाइरेंबी सिंथा लुपना पुन्ना खुसमनदुना अहोंगगी ईस्टर्न एजुकेशनल क्लब EEC गे लंपाक्ता मियामगी ओइबा मिफम फमदुना तोंगान तोंगान बो वारेपसिंग लौख्रे मिफम अदुदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा सोशल एक्टिविस्ट AK इबोमसाना हाइखिबदा ममांगैगी निंगथौना अचाथाव सुंगनबगीदमक तेलीसिंगी थाव सुंगफम मफम पीखिबा अदु हौजिकना मपा मपुसिंगी लमनी हाइदुना फेंसिंग खाजिंदुना लम हांगनदुना थमलगा अखोइगी इपा इपुगी हौरकफम ओइरिबा लाइफम खुबमदा लम खोपसिलकलिबसे लमदम असिगी मियामना याबा ngamloi हाइख्रे महाकना मखा तारादुना हाइखिबदा निंगथौना पिरंबा तेलीगी मफम अदुदा गेट पानसिलगा हांगनदुना थमलिबा मफम अदुदा हौजिक अहोंगपुंगी खुबमदा लैरिबा मसिंग यामलबा मपानगे लाइसंगसिंग होंजिंदुना थंबा मथौ तारे अइखोइगे लैसेमलिंगैदगे लैरकलबा लाई खुबमसिंगबु मुननबगीदमक मियोइ खरगा लौतुनबा मोंगदा सथरकपसि यारोय मिफम अदु सिनखिबगी मतंगदा
Leihopung Salai Ahongpung Thaugal Lupki President C.H. Nandalal Angom Chana Haikivada Teli Sing Lai Thamge Hairabade Ningthona Pikiba Hangba Mafam Maduda Lai Putokinaba Laingak Taksilagane Lai di Mafam Maduda Hongdokpa Yai Taubadabu Aikhoigi Mamangaigi Lengpadraba Kubamde Kanagumba Matanasu Hongdokpa Yaroi Hairiba Kubamasida Maitai Natraga Tele Nepali Atopa Purup Kayagi Miyoising Nasu Lai Kurumbada Thingba Pide Taubadabu Kubam Mapamda Atopa Purupki Laisang Sajinbadi Lamdamasigi Miyamna Sungya Yaroi Amaromda Kurai Ahongpung Kanbalupki President Thadorokpa Cherolaman Hairibade Maitai Aikhoigi Asengba Iralbu Matam Sangna Miraiduna Tausarudaba Made Sarkar Nasu Matam Chana Midyang Changhokdabadage Pamdaba Thokdok Oina Thoklakpane Hairiba Mafam Asida Mapangi Mitop Amana Haukiba 2010 da Pata Paiduna Lerambane Chayan Ariba Mafam Asigi Matang the High Court of Manipur na Haukiba 2014 ge December Tarada Mafam Asi Tha Ahumgi Manungda Wathok Loisinanaba Mari Lenabasingda Khangankhe Protected area Oina Sarkar na Lauthokraba Mafam Asida Karigumba Matik Chaba Thabak Amata Paikhatana Leirakpadage Pamdaba Thokdok Oina Thoklakpani Haire State ki thakta nupi lan ningsing thoram pangthokre Manipur laingak na sinduna state ki thakta nupi lan numit ningsing thoram ngasi nupi lan memorial complex amade TZ Higher Secondary School complex ta pangthokre nupi lan da yaukhiba pangal nupi sing recognize tawdravade freedom fighter gi hakmali haiduna Human Right Commission da wakalaga ne Nurjahan United Manipur Muslim Women Development Organization UMMWDO na sinduna nupi lan gi thauram ngasi chingmairong da leiba adim jati hall da pangthokre thauram gi manung chana nupi lan da pangal nupi sing kauba lairik ama su phongkhe aroiba da tabi ri bapum numak po thagat jare